Iri joro ryo kuwa gatandatu itariki ya 7 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo 2024, ibyo mbonye mu ikipe ya APR FC birarenze rwose. Kuva iyi kipe yashingwa kugeza magingo aya nibwo ibi bintu byaboneka muri iyi kipe. Iyi kipe ya APR FC ikuruye abafana bose ndetse n'abafanaga Rayon Sport bahita batangira kwiyunga ku kipe ya APR FC kubera bimwe mu bikorwa ndetse n'amagambo umutoza Darkonovic avugiye kuri mikoro isi yose imureba, dore ko ni amagambo akakaye cyane, amagambo akomeye uyu mutoza Darkonovic avuze akavugira imbere y'abanyamakuru. Iyi kipe ya APR FC ikaba ititije umujyi wa Kigali wose ndetse no muri rusange igihugu cyose kigatitira. Iyi kipe ya APR FC irimo yitegura guhangana na Pyramide. Ibi ngibi iyi kipe ya APR FC bigatuma Perezida Paul Kagame ava mu biro bye akaza kureba match izahuza iyi kipe ya APR FC ndetse na Pyramide. Nibwo bwa mbere Perezida Paul Kagame yagira amatsiko kugira ngo aze arebe koko iyi kipe ya APR FC ibyo isigaye ikora, dore ko aheruka mbere iyi kipe ya APR FC ikubita inshundura zigacika. Yaje kuvuga yuko agiye kongera kureba neza koko iyi kipe nimba uko mbere yari imeze anariko ubu ngubu ikimeze. Ni amakuru menshi tubafitiye muri iyi kipe ya APR FC. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, mudushyigikira mukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tubagezaho mu rubuga rw'imikino, mu makuru mukunda mwese, ariyo makuru yizewe kandi azira ibihuha, amakuru akakugeraho kuri 5/5. Nimuze tufungurire hamwe turambure page zacu zikomeye tuvanye mu kipe ya APR FC. Iri joro tariki ya 7 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2024, ibyo mbonye noneho byo biranyemeje bituma ndambika amashuka kugira ngo mbagezeho amakuru mbonye nimba koko namwe ese koko muyabonye neza. Umutoza Darkonovic avuze amagambo akakaye cyane yavugira mu itangazamakuru, dore ko ku rubuga rw'ikipe rwa APR FC rwa Twitter ubu ngubu rurashushe cyane. Nimba uri kujya koko ndi kukubesha, nyarukira ku rubuga rwa APR FC rwa Twitter ubundi wirebere amakuru akomeye cyane muri iyi kipe ya APR FC, aho uyu mutoza Darkonovic avuze yuko ibyo agiye gukorera iyi kipe ya Pyramide bitigeze biboneka, aho ngo abanyamakuru dusangamo ba Lorenzo ndetse na ba Axel bavuze yuko iyi kipe ya APR FC ibintu izakorera Pyramide ari ibintu bitigeze biboneka mu isi ya rurema, aho iyi kipe yatangiye gushingwa kugeza magingo aya iyi kipe igiye kuba yakora impinduka zigiye zitandukanye rwose ku kipe ya Pyramide, aho iyi mikino uko ari ebyiri, haba mu mukino uzabera mu Misiri ndetse n'umukino uzabera hano mu Rwanda, iyi kipe ya APR FC ifite amahirwe 90% yo gutsinda iyi kipe ya Pyramide, ngo kuko ubushobozi iyi kipe ya APR FC ifite nuko nta kipe nimwe yayihangara ngo kugeza na n'ubu ngubu, ngo kuko ibikomerezwa yagiye izana ndetse n'intwaro yagiye imanura karabutaka, ngo izi zose ni intwaro karabutaka cyane cyane, ngo kuko izi ntwaro iyi kipe ya Rayon Sport iramutse izifite nta kipe yazongera kwica mu nzara koko. Kandi nibyo iyi kipe ya APR FC abakinnyi bose yagiye igura ni abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru ndetse bazi neza umupira, aho umutoza Darkonovic yavuze yuko yiteguye neza iyi kipe ya Pyramide 5/5 kandi ibyo ateze kuzakora hariya kuri stade abyizeye neza. Ibi ngibi bikaba byatumye Perezida Paul Kagame yimanukira akavuga yuko
bibaye ngombwa iyi match yazaba ayireba live neza rwose ku buryo umukino uzagenda kuri 5-5, aho iyi kipe ya APR FC umutoza Delikonovic ndetse na chairman bakomeje kutitiza imbuga nkoranyambaga bavuga neza amagambo byimbitse ko ikipe ya Pyramide ibyo bazayikorera ni Imana ibizi. Ngaya amakuru akomeye cyane tubagejejeho aturutse mu kipe ya APR FC. N'ubwino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi asira ibihuha mu makuru y'imikino, mudushigikira muri benshi mukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye.